Kekhasil Autonomous District Council hari gejing yakhi berkajing ujor kabla slam daga sengsem lah himalang rin hakakat pratarik menta ubanai kalaweng kam shipor ya uba nang tai sim yong kum sim jong ke himalang rin kani kajing pembena daga district council ka ong pada le ya kani kat kum ka board pada penkhamti daga section ka bah nyau jong kekhasil Autonomous District Council nomination and election of the CM, Deputy CM and Headman of Langren CMship kemerdekaan jong kesnam arjar nyau pada kajak-kajung la thong shipor yo ba Brian Henry simyong ban long kok ning sim je khima man penya shipor ya ka sancha khadar ka hima habedi kadi kamtan kalian jo ka sang samla hima nang ren ha ka jakra mikin to khobon ta snya national press club kala pan pau ka jing dokumen ya kan ka jing le jo ka council namar ba ka sang samla kala ujor halo ka jing lap ujong ka ya ki kam persya hima persya dustur jong le us iem jo ka hima nang ren kani kalong ko kum ke jakra jong ba pias nang do ba ke de kin ngelam jong ka sang samla hima nang ren habekan mengenai khabar mentang sengi Shillong Press Club. Te kejiwaan tu minta sengi ni kalau bagi wan dan YouTube pada iwan dan tutup ba ada ni jilat di jong jilaki jong kasang samai mengambil dekat bagi kun geja jong hima te hadin kembali sipnai arnai entam tak hilayo usor jong jinjot berkata kalau nakalian jok klik porno official ni bukan jatuh beliau jok KCDC District Council kalau no ya ini bagi undang deh ya sakit yang ini sudah dimipur di Baladel deh haji sisa nakalian juga kesana bila mud ba niwan man yaki lada Council kampat rai yang kedua yang ni gaji kuat kejongi yang le hadin bagila yo pat yang ni gaji kuat bagi UI notification jong council ba kelapan kutno yang kata jing sisa jong paim nang tei ka himalang rin de ni penbenah ni aku juga por sa di pai nang senong pada kalian tu bisa sama gila penkut no suakat tu yang jing yaki te Henry kom mangilak keren nadu ki rally ki mangilak penong ako ken susan ki mangilak penong ako pangdiloin pada kalian juga kesek samahi nyai don dekat bagi pajak ikun dia jatuh hima yang don dekat bertemu ke bos insya apo ke hima yang don dekat bertemu ke isi lah kadang isi ke barim dan isi ke bertemai andai nyai long kalian persyak ya kalian insya lagi kalian yalam lada kilek kebundai pangilong kalian persyak ya kita di balong yang persyak lada di yalam bakla di pajak de tang kita hi de ni squat pan ai kulai ya di pajak nasional ikut gajar jom hima ya kejeng ya simbentar nanti ke joki hadu bagi yo ya usok jadi jinjau ngimdon kedua kadau bagi orang snow put dan snow bisili ya kecil sensal dan yang kecil long sim jom ipa nanti dan rei agak aku rip jom naik ni porba don ke dorbar hima dorbar pulut nak kalian joki la pengken ya ka sensal kadar ka ripi kudustur bat kim buruk su wat di pai nasional ikun gejar jom hima kita klik sedang kat prosdam de wat lagi la persyak menyekren suatu batiru kim pediang ini kamtam ya kajing bomsai ha kalian jong kajing ni jing set jong hima bat ru ya kata kajing don kata ke bos insya ko hima artli kita gede ditau ke kosan den rei ni sio ban ai blai ya kajing ya stok tilang jong ipat ba badai kajing ya teli bat kajing kloi jong ipat ba pan sotu bat bagi kloi ban mix sekmat bagi la yo ta ya usok jong kajing jong dia mentah kamram jong ipat ba ngasno kon ong ba ilale e ko dei panle de ke basak mentah pan penbah panang le khamba susu kolong nisani haditaki rangba jong ka hima de tang kita mun pe de kejulong kune ba barabor haba usia de ka le apa dei sel ban suspend ban inquiry kada lihat long suspend dulu de
Andaladat ya kata jing suspend dia kata syong kalai joki kalau gubernur yang kita support dari kamar konstitusi ba kitung ya no bi badai yang kita ka ko bicara sih mau bagi John yang hak tentang bagi konstitusi kitung saya try support kamu aktif sih yang tapi yang penting yang lo kitung dari long isu ini lembaga television tolong ba tak don ni bahkan konstitusi ke labu kamu aktif sih bagi support dia bagaimana na kalian sudah bersama ni kuat bang kentu ya ki pada na sosong ki balong ikun geja to kahima bala daga don kanu ka dorbar pada kabana kalian jo kahima ka khot ngaso ban kentu bang ni dei ban simkhia ban bangin yami grenti khnang bala da don kanu jing ero ni yo ban pensau to dorbar khnang ba don gino gi ba pikwa ban yo jing sai ban yo jing sai kamha batu kade ka hok kejongi ba nila ban penting kena ya ban penek pensak ya kan itu gudustur ka hok long try jongi kun dihajar ka long bang don kam bangin don yang tada jingkit klik dalade kom kita kun dihajar bangin boy kom tegi dorbar hima kenang nila ban pensau ke la don kenu jing la don ginu jing pensau kenang makan long ke ba snow tenat la dani yo mo manesim mentah aku kita ki dorbar ba ketika riti gedustur sui kom ka cak